Esa Constitución prevé y permite la coexistencia de ambas asambleas nacionales. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué contexto? La Asamblea Nacional en desacato no ha sido disuelta, simplemente está inhabilitada a cumplir su función porque se detectó y se señaló un fraude durante las elecciones y una postura de desacato que ellos tomaron. Entonces, ya que en Venezuela hay 5 poderes, los poderes correspondientes tuvieron que tomar acción. El Tribunal Supremo de Justicia tomó acción y la declaró en desacato. A su vez, eso implicaba la formación, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente para reemplazar, o mejor dicho, de manera transitoria, cumplir esas funciones. Dakle, našim Ustavom je predviđeno, odnosno Ustav predviđa i dozvoljava istovremeno postojanje, dakle, ove dve skupštine, Narodne skupštine i Ustavotvorne skupštine. Ali zašto? Narodna skupština Venecuele, dakle, došlo je do prevare, došlo je u izbornom procesu pre nekoliko godina. S obzirom na to da Narodna skupština nije želela, dakle, da prihvati odluku Vrhovnog suda pravde po pitanju toga, dakle, da je došlo jednostavno do neregularnosti tokom izbornog procesa koje nisu mogle da prođu nekažnjeno. Vrhovni sud pravde je morao da donese odluku kojom nije raspustio Skupštinu, ali joj je onemogućio, dakle, da ona obavlja svoju primarnu funkciju. S druge strane, dakle, u takvoj situaciji Ustav dozvoljava formiranje Ustavotvorne skupštine koja može, dakle, da privremeno, govorimo o jednom prosto periodu koji je privremen, može da preuzme funkcije Narodne skupštine.